Znači, dobar večer svima. Ovo je već 5. tribina. Druga tema je ispala aktualnija nego što smo mislili da će biti. S obzirom na jučerašnju objavu na županijskoj skupštini da će koncesija, ona kontroverzna koncesija od prije par godina biti poništena. Tako da kako i zašto je u stvari do toga došlo, svodi se na zakonske i tehničke pretpostavke o kojima će večeras biti riječ. Znači, docent Željko Smolčić će nam ispričati u stvari o čemu se cijelo vrijeme radilo i s obzirom da koncesija nije ni mogla biti dodijeljena i sklopljen ugovor način koji je to na kraju trebalo ispasti i zajedno ćemo prokomentirati što će se dalje događati. Sad kad više koncesija ne igra, odnosno sad kad grad treba opet preuzeti plažu i dodijeliti koncesijsko odobrenje. Tako da, Željko, mislim da moraš. Za početak opet dobravno sve prisutne. I ajde, da krenemo jer ima toga i previše. Znači, predavanje bi bilo gradsko kupalište u Crikvenici, nasipavanje ili dohrana. Što je najgore, ja ne znam od kud početi i gdje završiti. Ima nekoliko gigabajta podataka o ovome i velike probleme to staviti u sat. Ja ću probati to staviti u recimo sat vremena, probati to staviti za još neke stvari probleme plaža, da vas odmah ne preplašim, problem je jako jednostavan. Znači, shvatiti da ovo nije u skladu sa prostornim planovima je po meni puno jednostavnije nego shvatiti da je drugačije. To za puno onda bi ljudi pitali zbog čega, oni ne mogu to shvatiti, pa zato tako zvana struka je pod utjecajem politike. I oni rade što radi politika, dakle ne radi se o struci, nego se radi o političkim podobnicima, plaćenicima i tako dalje. Znači, koji je problem? Pokušaj nasipavanja gradskog kupališta u Crikvenici, iako prostorno-planska dokumentacija nije dopušteno nasipavanje nego dohrana. Pa da pokažem, znači ovo je drugo idejno rješenje. Dakle, bila tu dva, kronološki ću kasnije ići pa ću to pokazati. Znači, ovu tu crnu isprekidanu liniju, to je linija katastra. Znači, sve što je gore, to su biti katastarske čestice, znači evidentiramo u katastru. Ispod toga imamo ovu geodetsku snimku iz 2016. Da bi se koncesija mogla raspisati, trebalo je napraviti geodetsku snimku. Znači, ovo bi zapravo bila granica kopna i mora, znači to bi otprilike bila srednja razina mora i ova crvena linija, to je predviđeno nasipavanje, znači pomicanje obalne linije za jedno 15 metara. Na ovom dijelu, u principu, gradsko kupalište je oko 700 metara, a ja u principu prikazujem 200 metara. Zašto? Zato jer me upravo ova plaža zanima, tu se kupam, prema tome znam u principu svaki detalj o ovoj plaži. Objasnit ću malo što je dohrana, što je nasipavanje, mada realno u prostornim planovima u Crikvenici ne koristi se pojam nasipavanje. Znači, najkraće što je dohrana? Dohrana plaže je zapravo tehničko održavanje plaže na način da se ne mijenja obalna crta. Znači, to nije građenje. Valovi vam odnesu komad plaže, eventualno i vi ga nadohranjujete. Znači, vraćate plažu u potpuno isti izgled kakav je bila. Znači, nema promjene obalne crte, dok je nasipavanje zapravo građenje plaže, odnosno stvaranje nove plažne površine, znači mijenjamo obalnu crtu, znači povećavamo kopno u more. Nažalost, dobro, prije nego što to rečem, bitna mi je stvar, ovo motivacija da bude jasno zašto ja ovo radim. Znači, moj jedini razlog zašto ja ovo radim, to je ovo, ne želim nasipavanje plaže. U prvom redu to je crno. Mislim da tu su ljudi u principu iz Crikvenice, ali koji nije Crikvenice sigurno znao o kakvoj plaži ja govorim i zašto ja tu plažu ne želim nasipavati. Sad, da bi ja to osvajio, mora se dogoditi to. Pronaći način kako se to spriječiti.
To je prvi put postavio 38.19. na županijskoj skupštini rekao i što je on rekao na županijskoj skupštini kada je bio prijedlog odluke o namjeru davanja koncesije. On je rekao da idejno rješenje znači predviđa nasipavanje, povećavanje plažnih površina za 12.000 metara kvadratnih, ako je plaža 700 metara, to je prosječno oko 15 metara u more idemo, nije u skladu sa prostornim planom. Prostorni planovi dopuštaju dohranu, ali ponovnično nasipavanje se čak u prostornim planovima nije ne spominje. Krivci, ako bi ja tvrdio, tu sam stavio stranačke boje, u principu izbjegavajući govoriti o strankama. Znači, krivci, ako se gleda prostorni planovi, grad Crikvenica 90%, PGŽ 10%. Zašto grad Crikvenica 90%? Jer je ovo naručitelj oba idejna rješenja. Prvo i drugo idejno rješenje naručuje grad Crikvenica, PGŽ je jasno ušao u tu priču, izdaje suglasnost da je tu skladu sa prostornim planovima, zbog toga ja kažem 90, obično u matematici ljudi kad reću red veličine, otprilike 10 puta više. Znači, po meni je 10 puta veća krivica od grada Crikvenice jer oni zakupo tu priču. A PGŽ ima svoju odgovornost, ima još jedna stvar, može se ovo promatrati vremenski, koje je kriv u tom periodu, pokazati kasnije konkretno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, znači Ministarstvo od Butkovića je krivo za godinu zbog proceduralne pogreške. Pokazati to. To je pravi dio, njega mi se baš ne da pokazivati, ali pokazat ću to. Znači, problem je sad meni bio, nisam struka u ovoj priči, znači problem je od struke. Znači, rade 10, 20, 30 godina i sad ja treba ima pametova zašto oni rade krivo. U početku je bilo strašno teško odlučiti se ući, jer znam kad uđem da kod mene nema izlaska. Znači, bilo je ovo. Nakon čega sam krenuo 100%. Kad sam dobio odgovore od grada Crikvenice i PGŽ-a, bilo mi je jasno da se tu radi o manipulaciji, oni ne daju konkretni odgovore koji su dali, pametnije bi im bilo da nisu dali. I što je najzanimljivije, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine šuti. Dakle, one zajednici direktno ne bi se štedili od nešto. Sad, slučaj sam prijavljivo da to na kraju je završilo na kućna pravobraniteljica, na nekoliko saborskih odbora, kako dobio informacije, u principu znam dobiti na neke čudne načine, ali u principu sve se svodi na zakon o pravu na pristup informacijama. Dakle, na taj način dobivam informacije. Sad, prije nego što krenem o prostornim planovima, ono čisto da vidite što je dohrana i što je nasipavanje. Znači, u Hrvatskoj bilo je pokušaja u zakonu u pomorskom dobru i morskim lukama definirati pojmove nasipavanje i dohrana. Nikad to nije usvojeno, jasno zašto nije usvojeno, zato jer politika usvaja, odnosno Sabor usvaja zakon, tuta i piše. Sad, postoji nešto do čega sam uspio doći, a to je iz 2016. tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Znači, oni su definirali pojmove dohrana i nasipavanje. Da ne bi ispalo da ja manipuliram pojmovima, dakle ovo sam dobio mailom, tu sam ga ubacio, a ovo htio neću čitati, znači ne vadim iz konteksta, dakle doslovno ovako, ali pročitati ovaj crni dio, ne mijenja se kontekst. Znači, što je pod pojmom nasipavanja morske obale, podrazumijeva se nasipavanje plažnim materijalom područja koje je prethodno bilo neuređeno, odnosno škrata ili druga prirodno oblikovana obala. Nebitno u ovoj priči, vidjet ćete kasnije, bitna stvar, kažu da se to radi kamenim materijalom bez sadržaja zemlje. Nema veze sa prostornim planovima, ali ako stignem reći nešto i što radi grad Crikvenica, ali samo oni nego koriste za nasipavanje, materijal ima zemlje, a ima tu i nešto malo bolje zemlje. Što je dohrana? Opet, pod pojmom dohrane plaže podrazumijeva se uređenje postojećih nasipnih plaža na način da se plažni materijal odlični zbog djelovanja mora i tako dalje nadomjesti novim plažnim materijalom. Znači, odnesla more, vi ga vratite. Tu sam naglasio ovu riječ, odnosno par riječi, ali da ima postojećih nasipnih plaža. Znači, nema izmjene obalne crte. Zašto to naglašavam? Vidjet ćete kasnije kada mi PGŽ da tumačenje, hvale se da oni to tumačenje, a oni u
tekstu ne napišu, ali u gabaritima postojeće nacrte plaže. Znači, kod dohrane nema promjene obalne crte. Opet, rekli su da se koristi kameni materijal bez sadržaja zemlje. Znamo što je koristio grad Crikvenica i u praksi to znači da se dohrana radi u sklopu tehničkog održavanja plaže. Znači, ključna je razlika. Nasipavanje je građenje, dohrana je samo tehničko održavanje. Ne možete vi, vratit ću se malo ovamo na mjestu bivše kataonice, reći ja to želim dohranjivati. Ne možeš, što je more. Znači ti prvo moraš promijeniti prostorne planove, nasipati kataonicu i druge godine radiš dohranu. Dakle, tu se zna što je bilo prije. Pokošni jaje je problem, ali dohranu i nasipavanje zna se. Prvo je nasipavanje, nakon toga javlja se dohrana. Sad, prije što dođe do prostornih planova, da malo objasnim što treba napraviti za nasipavanje. Da bi napravili nasipavanje, jasno mora biti u skladu sa prostornim planovima, ali prije toga treba napraviti jedan ovako komplicirani postupak, pa sam namjerno ovako stavio u zagrade. Treba napraviti ocjenu o potrebi, procjene utjecaja zahvata na okoliš. Znači, ucijenjuje se potreba procjene, jer ako se mora raditi procjena, to je kompliciraniji postupak. Recimo da hidrocentralac se to treba, nasipavanje kao manje problematično i taj postupak skraćeno se zove UPUO i u nadležnosti je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Znači, vi morate za nasipavanje napraviti elaborat zaštite okoliša, pošaljete to na ministarstvo, to u biti više manje copy-paste uradak, to vam prođe bez problema i temelj piše. Na osnovu toga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdaje rješenje za nasipavanje morske obale. Idemo sad reći nešto o procedura je zapravo ovo pokazuje zbog manipulacije pojmovima. Glavni problem, i mi ste jedanput čuli sigurno u Hrvatskoj, kada lokalni šerif reče ja dohranjujem plažu, a ti zapravo radiš, pomičeš obalnu crtu. Zašto se to događa? Pa to je upravo ovaj problem, treba poznavati proceduru za dohranu i nasipavanje plaže. Znači, za dohranu ne trebate skoro ništa napraviti, zato jer je to tehničko održavanje plaže. Dakle, grad Crikvenica treba napraviti godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom. To je to, stavi plaže, ja te plaže dohranjujem. Problem riješen. Sad problem je ako morate raditi nasipavanje. Budući da se radi o građenju, morate napraviti taj zahvat u prostoru, mora biti u skladu sa prostornim planovima, morate napraviti sve projekte, napraviti ovu procjenu utjecaja na okoliš, dobiti dozvole i ne daj Bože još i koncesiju da imate. Znači komplicirana procedura. I onda jasno zašto se radi manipulacija, da ne bi radili ovaj komplicirani postupak, vi sve to zovete dohrana. Sad dolazimo do prostornih planova da bi shvatili zašto to nije u skladu sa prostornim planovima. Spominjat ću samo prostorne planove lokalne razine, dakle to je ono što donosi grad Crikvenica. Općenito oni se dijele na šire i uže područje. Što znači šire područje? Pokriva cijelo područje grada Crikvenice, znači to je prostorni plan uređenja grada Crikvenice. Znači zapamtimo, on je prostorni plan šireg područja, prostorni plan užeg područja, to je UPU Miramare, i DPU, znači detaljni plan uređenja isto Miramare. Detaljni plan uređenja neću o njemu ništa govoriti jer on ni ne spominje dohranu ni nasipavanje i da vidite koji prostor on obuhvaća. Dakle, ovo plavo isprekidano je otprilike gradsko kupalište u Crikvenici, ovo roza je područje UPU Miramare i ovo DPU Miramare je ovo točno ispod hotela Miramare. Znači, za sad zapamtite samo prostorni plan šireg područja je prostorni plan uređenja grada Crikvenice, a uže područje UPU Miramare. Bitno je kada se lokacijska dozvola donosi, tako stoji u prostornom planu, prostorni planovi mogu biti neusklađeni. To znači u teoriji ako bi recimo prostorni plan užeg područja UPU Miramare čak i dopušta nasipavanje, ako prostorni plan šireg područja tu ne dopušta nasipavanje, lokacijsku dozvolu dajete na ovaj jači prostorni plan, a to je prostorni plan uređenja grada Crikvenice i sve to mora biti u skladu sa zakonom. Znači, nijedan ne smije biti kontra zakona. Sad, ova dva slajda
slobodno nakon ova 2 slajda bi mogli završiti predavanje, jasno neću završiti. Znači, radi se prvo govorim o ovom području širem. Znači, to je prostorni plan uređenja grada Crikvenice. Opet vidite sivi tekst, nije manipulacija vađenja iz konteksta, nego često u prostornim planovima i u zakonima rečenice su toliko nezgrapne da se ne isplati čitati cijelu rečenicu. Dakle, nije vađena iz konteksta. Znači, ključna stvar je članak 213. Znači, to je prostorni plan uređenja grada Crikvenice i on zapravo definira područja koja smijete nasipavati. Znači, to su područja predviđena za eventualno povećanje postojećih kapaciteta plaža. Predviđena su na kojim potezima? Jadranovo, to je plaža Grabrova. Ona je u skladu sa propisima, jedini problem što su uništile su se terijske, zemlja, građevni otpad i tako dalje, da ne objašnjavam. Možete raditi u Dravnu na jednom potezu, možete raditi u Podvorskoj i možete raditi u Selcima. Pokazat ću kako je to definirano i sad unutar ovih 4 područja, vidite, nigdje niste vidjeli da vam piše gradsko kupalište u Crikvenici. I konkretno, naglašavam ovo, u Podvorska vam spada pod UP Crikvenica centar. Nebitno u ovoj priči, ali bitno je da vidite kontekst pisanja prostornih planova. Kako se pišu prostorni planovi? Znači vidite, eventualno povećanje postojećeg kapaciteta plaža i poziva vam se na ovaj grafički prikaz, mislim 3a. Dakle, ovo sam ja malo izvukao da se vidi. Znači vidite, crvena isprekidana linija su područja predviđena za eventualno povećanje kapaciteta plaža. Gdje se oni nalaze? Ovo je lučica Crni Molo. Jasno, nećete nasipavati plažu u lučici, možete ju samo od lučice Crni Mol prema Omorici. Dakle, taj dio plaže se smije nasipavati. Zašto? Pa vidite da je u prostornom planu i tamo u tekstualnom dijelu naveden i tu je isprekidanom linijom. Znači, tu smijete raditi nasipavanje. Ovo je područje obuhvata gradskog kupališta u Crikvenici. Da li vidite isprekidanu liniju? Nema isprekidane linije. Dakle, vraćam se, ovo je tekstualni dio i on se poziva na ovaj grafički prikaz. Znači, tu završava priča. Znači, UP Miramare čak i može dopuštati nasipavanje da bi dobili lokacijsku dozvolu. Ovaj prostorni plan je jači, nema nasipavanja, znači nema promjene obalne crte. Znači, ovo je najbitnija stvar i tu ovaj objašnjava ovo što sam vam govorio. Dakle, u prostornom planu uređenja grada Crikvenice piše da se planovi užeg područja, znači UP Miramare, provode po njihovim odredbama dok god nisu u suprotnosti sa prostornim planom uređenja grada Crikvenice, jasno u skladu sa zakonom. Dakle, nekakva hijerarhija u odlučivanju. Znači, ajde, evo sad ću vam pokazati UP Miramare, ali vidjet ćete i UP Miramare kaže da se može raditi dohrana, pokazat ću još i UP Crikvenica centar, da shvatite da i čak i UP Miramare jednoznačno kaže možete raditi tu samo dohranu. Kako je UP Miramare napravljen? Opet ja u principu Crni Mol stavljam, plavo vam je područje obuhvata, to je, mislim, UP Miramare vam je sve i ovo, šta ja znam, mini golf i ovo gore nebitno, ali ovo plavo je označena RP zona, znači to je rekreacijsko područje na moru i onda prostornim planom kaže u RP zoni možete raditi to, to i to. Sad, članak 10 vam kaže, evo neki se u Crikvenici bune, ne sviđaju mi se one grote špiljere i tako dalje, nažalost sviđalo se to njima ili ne sviđalo, to je dopušteno. Piše izgradnja kamenih potpornih zidova za zaštitu od erozije. Znači neki bi beton, ne možete beton jer vam kaže kamen. Sad, UP Miramare kaže da se smije raditi na nošenje pijeska i šljunka dohranjivanje. Dakle, zapamtite, UP Miramare dopušta dohranjivanje i nigdje ne piše, još jedan put ponavljam, nigdje ne piše nasipavanje, ali ostali prostorni planovi koriste pojam povećanje plažnih kapaciteta, površina i tako dalje. Dakle, vidjeli ste i sami, UP Miramare kaže samo dohrana. Kako je to u grafičkom prikazu prikazano? Pa evo, to je grafički prikaz od zidića na Crnom Molu, od restorana do mora je cirka 10 metara, mada se to povećava. Znači sad je recimo oko 15 metara, recimo u 80-ima je to bilo nekih cirka 10 metara. Ne da se plažne površine gube, nego se povećavaju. Sad slika
jako je bitno naglasiti da je ovo slika iz 80. Vidjet ćete zašto, zapravo da budem precizan, ovo je nakon 81. jer restoran je napravljen 81. i slike vidite da je to cirka 10 metara. Kad sam provjeravao da li se ja sjećam 80-ih, pa mi je Gordan Blažišević lijepo rekao, hvala Bogu da je bilo 10 metara, on se čak sjeća da su bila 3 reda ručnika, pa onda mi govori 3 reda ručnika, to ti je 10 metara. Znači, to je bilo recimo 10 metara. Zašto je to bitno za naglasiti? Jer pojavit će se kasnije manipulacija. Sada je obalna crta recimo 15 metara, cirka 15 metara od zida i sad sa nasipavanjem mi se pomičemo za još dodatnih 15 metara. Znači, nasipavanjem mi dolazimo do 30 metara od ovog zidića. Vidjet ćete zašto je bitna ova slika. Pa zapamtite zašto sam ovo pokazivao. I sad sam pokazao UPU Miramare dopušta samo dohranu. UPU Crikvenica, znači UPU Miramare je gradska plaža u Crikvenici, UPU Crikvenica centar je podvorska i tu ima jedan problem, ali da sad ne kompliciram. Zašto pokazujem ovo? Da vidite kako je napisan prostorni plan kada dopušta nasipavanje. Znači u podvorskoj možete raditi dohranjivanje plaža, ali u članku 16 piše vam ovo, naglasio sam, na uređenim plažama moguće je planirati zahvate povećanja površine plaža s ciljem povećanja postojećeg prihvatnog kapaciteta za zahvate kojim se mijenja obalna crta, bla, 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 bla. Idemo sad pogledati. Ako niste do sad shvatili, shvatit ćete na osnovu ove tablice. Dakle, UPU Miramare dopušta dohranu, ali nigdje ne spominje povećanje površine plaža, mijenjanje obalne crte. Znači, na gradskom kupalištu možete raditi dohranu, ne možete mijenjati obalnu crtu. U podvorskoj, ali nije 100% tako ko što govorim, jer ima i tamo jedan problem. Znači, to je Crikvenica centar, možete raditi dohranjivanje, ali možete raditi povećanje plažnih površina i mijenjanje obalne crte. Znači, realno, nama ne treba ni zakonska definicija pojma po meni dohrana i nasipavanje, pa iz ovoga vam je jasno. Ako vi u UPU Crikvenica centar možete raditi povećanje plažnih površina, pa onda jasno da dohrana nije promjena obalne crte. Znači, na osnovu ovoga mora vam biti jasno da se ne može raditi to. Evo, ovo je objašnjeno, ne vjerujem da vam nije jasno to što sam rekao. Ovaj drugi dio sad predavanja ću malo krenuti u kronologiju. Znači, ima 6 godina, probat ću najbitnije stvari, reći koje su se događale, ako stignemo reći nešto i o problemima ostalih plaža. Zašto ovu sliku obožavam? 2016. na proljeće što se je dogodilo. Znači, na plaži Crni Mol, dakle plićak najveći, svi znaju koji su se kupali, gdje su ljudi se kupali, gdje se igrao picigin. Dakle, točno na ovom mjestu, ispod restorana. Pogledajte sad što se događa 2016. Grad Crikvenica sa bagerom uđe u more i radi rupu od 2 metra dubine. Ja nisam vjerovao kad su mi ljudi govorili, stvarno išao sam, meni pedal iznad glave. Znači 2 metra je dubine, to lako možete provjeriti, tu se vidi temelj skakaonice i sad pogledajte malo poremećaj plaže koji je napravio grad Crikvenica. Znači u 80. godinama znate da je tu bilo najpliće more, po boji mora vidite da je žuto, trenutno je najveći plićak tu. Nije poremećaj zbog, ne znam, valova ili nečega, nego ljudsko djelovanje. Po boji vidite da je to dubina 2 metra, otprilike iz skakaonice. Znači, ovo mi je jako draga slika. Imam u odličnoj rezoluciji, znači katkom je to radio Darko Car. Sad idemo redom. Pokazat ću najprije, bila su 2 idejna rješenja. Pa prvo idejno rješenje, prvi natječaj pa pada. Drugo idejno rješenje, drugi natječaj izgleda da i to pada kao što smo jučer čuli. Znači u 2. mjesecu 2017. Koncesija nam je trajala do 1.9.2017. Kao što znamo, Murvica je bila koncesionar i treba naglasiti, grad Crikvenica je naručitelj. Znači ako si napravio nešto kontra prostornim planova, zna se da si onda i ti kriv. U projektnom zadatku trebalo je napraviti numeričku analizu
Znači hidrodinamičku valnu analizu, znači numeričku analizu utjecaja valova, to su radili neki drugi na mom fakultetu, biti Marekon, ali budući da se tu radi o jako zahtjevnim stvarima, to je radio Igor Ružić sa mog fakulteta, i napravili su analizu postojećeg stanja i tražili su prema projektnom zadatku novu obalnu crtu. Jasno, problem je što nije u skladu sa prostornim planovima, ali oni su napravili ono što je od njih traženo, da se minimiziraju godišnji troškovi održavanja. Znači, cilj je bio grada Crikvenice da se zapravo minimiziraju nekako troškovi održavanja. I sad, evo, to vam je ovo. Ovo je ta obalna crta, da ne mislite da je ovo obalna crta, pitao sam ovog iz Katkoma, on mi je rekao da je sniman u 12. mjesecu 2016. Razina mora je bila minus 0,25, prema tome srednja razina mora je ovo. Znači ovo zeleno je srednja razina mora prema geodetskom snimku, a ovo je projektirana obalna crta. Jer se poklapaju obalne crte? Ne. Znači što je to? Nasipavanje. Znači ovo nije u skladu sa prostornim planovima. Sad, ovo je isto jedna bitna stvar. Prvo idejno rješenje, dakle Marekon je predložio Crikvenici ovako rješenje. Znači što grad Crikvenica radi, uđe u plićak sa bagerom pa napravi tu neku rupu i onda baca pijesak van. Marekon je predložio ovo, da bi se negdje na dubini od 2 do 5 metara, to je recimo na Crnom molu 100 metara od obalne crte, napravio jedan rov. Dakle, to nije nepoznata tehnologija, Amerikanci to rade pa Italijani. Znači, sa cijevima, odnosno sa pumpama, tu može biti i brod, pumpa se pijesak i prebacuje se na obalu, jasno postavite ju na plažu, jasno opet dođe do erozije, ulazi u ovo i to je jedan zatvoreni ciklus. Jedini je problem da li ovo po hrvatskim zakonima dopušteno. Amerikanci rade, Italijani rade i tako dalje. Znači, znamo da je trenutno problem pijesak, uopće ga nabaviti u Hrvatskoj morski, dakle ovo je prijedlog, trebao bi grad Crikvenica vidjeti da li je ovo moguće napraviti. Dobro, oni su to stavili ovu crvenu liniju, ali jasno vidite i sami, nije baš tu 2 do 5 metara, ovo je temelj skakaonice, znači 2 do 5 metara je malo, ne znaju oni gdje je 2 do 5 metara i plažna površina se povećava za 8000 metara kvadratnih, to je prosječno preko 10 metara pomicanje obalne crte. Onda smo 6.3.18. imali ovaj natječaj. Na natječaju se javila samo Eko Murvica. Natječaj je u tom trenutku čak i dopuštao naplatu, čak je i napisao maksimalna cijena ulaza je 30 kuna. Meni je bitna stvar bila da je u dokumentaciji stajalo da treba napraviti elaborat zaštite okoliša. To vam u drugim riječima znači da su zapravo ovo tretirali da je ovaj zahvat nasipavanje, jer za nasipavanje trebate raditi elaborate zaštite okoliša. I sad kako je izgledalo, rečeno, to idejno rješenje, otprilike ovako, pomaknuli su ukupnu površinu za 8000 metara kvadratnih, stavljam vam ovo da vidite prvo idejno rješenje, ispod restorana na Crnom molu čak nije stavljao ležaljke stavlja baš evo prema robiju tamo i tu stavlja kod spasioca. Znači, iz kojeg razloga nisu stavili, ne znam. Sad idemo pokazati zašto je natječaj pao. Ponude se otvaraju 24. 19.4. Što se događa? Smiješna stvar, greška Primorsko-goranske županije. Dakle, dali su neispravnu lokacijsku dozvolu. Znači, lokacijska informacija, to je jedan papir na kojem vi napišete koji prostorni planovi vrijede i par članaka iz tih prostornih planova. Koji to napravio ova ispostava u Crikvenici, PGŽ-a, znači Darko De Franceschi, on je potpisan koji je radio, nemam pojma, znači napisali su točno prostorne planove, jedinu grešku koju su napravili, stavili su greškom članke iz UPU-a Crikvenica. I sad uvjeti uređenja su bili različiti u UPU Miramare i UPU Crikvenica centar i zbog toga je trebalo taj natječaj poništiti. I sad 24. znači dan iza, od ponude se ne otvaraju, ponuda je vraćena Murvici i to je to. Sad, dolazimo, još jedna bitna stvar. Neću spominjati imena jer sam čuo u 4 oka. Znači, kontaktiram ja ove projektante
i ovaj meni govori prvog idejnog rješenja, neko visoko pozicionirana osoba iz grada Crikvenice, neću spominjati imena i ponavljam jer je bilo u 4 oka, govorim ovo gdje spominjem ime i prezime, tu me ne zanima, to imam ili video snimljen ili na papiru piše ime i prezime, tu ime stavljam svačije. Ovo je bilo u 4 oka. I sad zanimljiva priča, znači taj projektant napravi na osnovu numeričkih simulacija obalnu crtu koja će minimizirati troškove održavanja. Znači, to znači optimalna, ne može bolje od optimalno, znamo što to znači i ovaj iz grada Crikvenice mu govori kada je vidio to rješenje, ali meni se to ne sviđa, ja bi da ti malo više povećaš nasipavanje, jasno, ležaljke nam trebaju. On je rekao ja sam napravio rješenje u skladu sa projektnim zadatkom, ja ga neću mijenjati. Jasno, grad Crikvenica nije mogao napraviti ništa jer držao se je projektnog zadatka, jasno, pravilo staro, dobro poznato, kad neće jedan projektant, onda nađemo drugog projektanta koji hoće mijenjati obalnu crtu. I onda dolazimo do zelene infrastrukture. Znači, grad Crikvenica bi još ležaljki, pa idemo povećavati dalje plažne površine. Znači, prvo idejno rješenje povećava na 8.000 metara kvadratnih. Drugo idejno rješenje, ovo je krivo, ali ja ću tvrditi ovo jer to piše. Da mi neko ne napadne, govorim brojke koje ne pišu. Znači, povećanje obalne površine za 12.000 metara kvadratnih, to je otprilike 15 metara pomičemo obalnu crtu prema moru. Ja sam odmah skužio da je to netočno, pobrkali su metre kvadratne i metre kubične, u grubo sam išao to izračunati, to je oko 9.000 metara kvadratnih. Znači još dodatno povećali su sa 8 na negdje 9 cirka. Sad, znači na tom drugom natječaju predviđeno je da se nasipavanje mora dogoditi u prve 3 godine. Tu ću spomenuti ležaljke, zašto? Zbog ponude, to je bitno, inače ih ne bi spominjao. Znači, što je jedan komplet? Jedan komplet je ono što i danas vidimo, jedan suncobran sa 2 ležaljke. I sad, budući da prije nasipavanja imamo manje plažne površine, do prve 3 godine imamo samo 300 kompleta ležaljki, nakon 3. godine događa se nasipavanje i onda od 4. do 20. godine imamo 500 kompleta. Znači, to su bili uvjeti natječaja. Prve 3 godine 300 kompleta, dalje 500. Tu je greška bila od tete Filomene. Sad, kako bi to izgledalo? Evo, tu sam ipak stavio cijelu sliku, vidite sad, drugo idejno rješenje, na Crnom moru je stavilo, mislim da je 240 ležaljki i onda sad stvaraju jedno područje bez ležaljki, jedno 200 metara i onda imamo tu ležaljki. Znači, ukupno ležaljki 500 kompleta, znači 1000 ležaljki. Ili kada bi... Da nije možda... To se događa. Mislim da je više zbog interneta. Stvari su malo povezane, pa internet je malo. Drugi put padam. Ne, što se bilo. Visoko leti niste padali. Sad dolazimo do ove slike. Ovu sliku ne vole, pogotovo Mario Vukelić i Darko Manestar, ali kao što ste vidjeli piše kamen, znači ne može beton. Tu vraćaju ovo pero koje je povijesno bilo, dakle u prošlosti postojalo je i ovo pero i ovako vam to rješenje izgleda. I sad cijelo vrijeme sad pričam greškama grada Crikvenice, sad dolazimo gdje je prihvatila igru Primorsko-goranska županija. Znači, to je uvjerenje u usklađenosti sa prostorno-planskom dokumentacijom. Dakle, vi ne možete raspisati natječaj, opet vidite, Darko De Franceschi normalno. Znači, uvjerenje u usklađenosti sa prostorno-planskom dokumentacijom. Dakle, natječaj se ne može raspisati ako nema uvjerenja. Znači, oni su rekli da je ovo idejno rješenje u skladu sa UP Miramare, što nije sigurno točno, ali to je kasnije bio uvjet za raspisivanje natječaja. I sad dolazimo do ovog trenutka tko je što rekao. Znači, tu je već nastao problem. Znači, 30.10. bio je na županijskoj skupštini prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije. Dakle, to mora proći na županiji da se može raspisati, da se mora napisati
raspisati natječaj. Tu ću reći problematično ovo što je rekao Ivica Manesta, Lovor Pogržac je rekao sve po PS-u. Igor Posarić tvrdio je da je idejno rješenje nije u skladu sa prostornim planovima. I spomenuo jedan pojam tada prije 2,5 godine pravna sigurnost. To smo zapravo jučer vidjeli. Znači sada je ovaj budući koncesionar došao do tog trenutka koji se slobodno može, znači ko hoće pogledajte taj video, ja sam ga danas stavio na Facebook stranicu ponovno, Postarić i Nada Milošević 12 minuta, dakle sve što je rekao Postarić tu, to se događa. E sad, ovaj problem nastaje, to je manipulacija. Znači iza njega dolazi na govornici Ivica Manestar, pročitat ću ovo, malo je nespretno to rekao, ja ću pročitati, ali ću onda objasniti, pretpostavljam što je mislio. To se planira da bi se pogledala linija plaže 1980. godine i tu bi došlo do velikog da vratimo tu plažu u tu poziciju kada je bila linija crte T, bi se upravo dobilo ovo proširenje, a to je vjerovatno smatrano kroz dohranjivanje, a ne nasipavanje. Ja zapravo mogu pretpostaviti što je on mislio. Znači, po njemu je obalna crta, objašnjavam na Crnom moru, 1980. godine bila 30 metara od obalne crte, onda ju je more valovi pojelo, došlo je na 15 metara i sad on tvrdi, mi se vraćamo na obalnu crtu iz 1980. na 30 metara od zida. Jasno, svi znamo u Crikvenici da to nije točno. Možda je čovjek pobrkao jer 1980. godine, odnosno krajem 70-ih, radila se Crikvenička zaobilaznica, bilo je viška iskopa, znači taj višak iskopa je korišten za nasipavanje plaže, da, ali ne gradskog kupališta, nego balustrada. I nakon toga Lovor Pogržac je ovo rekao što je sve točno. Po meni, ako se vraćamo u neko stanje koje je bilo i dohranjivanje u tom smislu, neće biti problema kod ishođenja dozvola. Dakle, sve točno, ali problem što to nije u skladu, odnosno nije vraćanje na obalnu crtu. Onda imate drugi natječaj koji je raspisan na 20 godina, procijenjena vrijednost koncesije, vidite i sami, 287.000 kuna. Problem meni je bio odmah kad sam čitao, vidite, u prvom natječaju spominju elaborat zaštite okoliša, sad ga ne spominju elaborat zaštite okoliša, vjerovatno sad su mislili pa to više nije nasipavanje, nego je dohrana. E sad, idemo malo vidjeti ponude. Koji je problem bio kod ponuda? Znači, napravljena je studija opravdanosti. Studija opravdanosti definiraju se zapravo minimalni kriteriji. Znači, najbolji ponuditelj se bira na osnovu tri kriterija. To je ovaj problematični dio investicijsko ulaganje, nasipavanje i sve ostalo. To je minimalno bilo 18,4 miliona. Koncesijska naknada ima dva dijela, stalni i promjenjivi dio. Stalni je 821.000 kuna godišnje i varijabilni je 3% prihoda. Vidjet ćete kasnije zašto vam to govorim i recimo ovako izgleda te površine, prostor koji se daje u koncesiju, s time da vidite ova zelena isprekidana linija nije obalna crta, nego je to linija katastarskog plana, jer i sami znate da ovo tako ne izgleda. E sad, ovo je isto zanimljiva priča. Moja komunikacija sa gradom Crikvenica nisam htio ni komunicirati, jasno neću pitati ako grad Crikvenica napravi kontra prostornih planova, pa će mi one sad reći napravili smo grešku. Ja sam odmah pitao ministarstvo i to je trebalo 2,5 mjeseca otprilike, onda su oni poslali gradu Crikvenice, pa mi je Vjekica dala odgovor. Njezin odgovor uopće neću stavljati jer to zapravo nije obrazloženje. Ako te ja pitam zašto je nešto u skladu sa prostornim planovima, odgovor mora biti zato, zato i zato. Ona je napisala smiješ raditi dohranu. Pa ja znam da smiješ raditi, ali objasni mi kako možeš raditi nasipavanje. Znači, od Vjekice odgovor uopće ne želim spominjati. Idem na županiju, to je specijalno nešto, znači ja odmah čim je raspisana koncesija, prvo moram poučiti prostorne planove, ja već 12.11. šaljem na 2 upravna odjela pitanje, klasično, dohrana dopuštena, vi radite nasipavanje. Pa idem malo pročitati, za sad nema veze, ali da vidite malo način funkcioniranja, odnosno način razmišljanja. Pišem PGŽ jer sam dobio službeni mail od upravnog odjela, ne od imena i prezimena, inače bi stavio ime i prezime, ali znam tko je to pisao.
Znači, ovako jedna rečenica. Nadalje, treba naglasiti da se dokumenti prostornog uređenja donose kako bi se u prostoru mogli realizirati planirani zahvati. To je točno. Sad slušajte ovu rečenicu. Stoga svakom zahvatu treba pristupiti i razmatrati ga tako da se nađe način kako bi se on mogao dogoditi, a ne kako bi se njegovu realizaciju spriječili. Nije ništa nezakonito, ali mislim, ja nemam riječi za ovu umotvorinu. Nemam riječi stvarno. Sad idemo dalje. PGŽ. Znači, oni se i meni hvale, pa i mi imamo to tumačenje, ali vidite, oni kažu da je nasipavanje, nanošenje plažnog materijala na prirodne plaže, na prirodnu morsku plažu koja je prethodno bilo neuređeno, a pod dohrane misli se na uređenje postojećih plaža. Da, ali onda ja njoj odgovaram, ali to je manipulacija. Znači, ja imam isto tumačenje, ali onda napišite, ali u gabaritima postojeće nasute plaže. Što je najzanimljivije, bili smo Postarić i ja kod nje na razgovoru, 2,5 sata smo bili, ja sam joj osobno rekao da je to manipulacija, a ona tvrdi da to nije. Ali dobro. Sad, ovo je opet manipulacija. U skladu sa onim što je Ivica Manestar rekao, cijenim PGŽ, oni su mi bar dali obrazloženje. Od Bjekice nisam ni dobio obrazloženje. Ovo je obrazloženje, samo nažalost laž. Evo, pa sad slušajte ovu lijepu rečenicu. U rješenju je naglašeno da se time zapravo vraća nekadašnja površina plaže koja tu postoji desetljećima, ali je zbog djelovanja mora i podizanja njegove razine kao posljedica klimatskih promjena izgubljena. Znači, kod Crnog mola smo imali 30 metara obalnu crtu u 80-ima, pa je to more popapalo, pa smo došli na 15 metara. Dakle, to bi to otprilike bilo. Jasno? Pita ja normalno odmah Anku Mrak-Taritaš, svaka čast, kraće od 2 sata ju je trebalo da mi da odgovor i jedini normalni odgovor mi je dala. Ja ju pitam dohrano nasipavanje, objasnim njoj i ona mi reče ovo, jedino normalni odgovor. U grafičkim prilazima UPU-a trebalo je vidjeti točnu liniju obale sada i liniju obale prema planovima. Ako se te linije ne poklapaju, onda imamo nasipavanje. Znači, idemo pogledati. Linija nasipavanja je na Crnom molu ova roza. Linija prema je plava, plava i roza se ne poklapaju, znači to je nasipavanje, to nije dohrana. Znači, inače ovo imam u AutoCAD-u liniju na liniju, dakle sve linije znam. Sad ovo isto, Pilar Katavić, Urbanistica d.o.o., o njoj isto ne želim govoriti. Idemo ponudu Teta Filomene. Koji je bio problem u ponudi Tete Filomene? Znači, oni su napravili grešku. Znači, oni su trebali u prve 3 godine stavljati 300 kompleta, nakon nasipavanja 500 kompleta. Što su oni napravili? Oni su u svakoj godini stavljali 300 i 500. Dakle, drugim riječima, oni su stavljali 800 kompleta puta 2600. I onda su dobili abnormalno velike prihode. Jer vidite, prihod, na primjer, ukupni za 800 kompleta vam je skoro 4 miliona. I onda linearno raste u nekom postotku. I sad idemo vidjeti ko je bio najbolji ponuditelj, odnosno koji su kriteriji. Znači, kriteriji za određivanje najboljeg ponuditelja su investicijsko ulaganje, faktor 40%, stalni i promjenjivi dio 30%. Postoji formula i na osnovu te formule da vidimo ko je što ponudio. Znači, ovo je ponuda Eko Murvice Jadran, ovo je Teta Filomena. Eko Murvica investicijsko, a moraju dati malo više od onih minimalnih kriterija, 8,4. Znači, Eko Murvica daje 8,4 miliona kuna, ovi nevjerovatna ponuda puta 3, znači 54 miliona kuna. Fiksni dio 822 godišnje, 1000 kuna, Teta Filomena malo veća, Eko Murvica 3% svih prihoda, ovi daju 4, kada se to izračuna, ponuda Tete Filomene je 1,0, Eko Murvice 0,58, znači drugim riječima duplo bolja je bila ponuda i na osnovu toga je određen najbolji ponuditelj. Sad, glavni problem u čitavoj ovoj priči, sad se koplja vode oko ove odluke o davanju koncesije. Znači, tu je sad glavni problem. Odluka o davanju koncesije izglasana je 28.5. Postarić je bio protiv, ovi su bili neki iz HDZ-a
Suzdržani, PGŽ i SDP jasno su odradili svoje, većina glasova i donešena je odluka o koncesiji. Ono što je bitno naglasiti, vidite što tu piše, najpovoljniji ponuditelj dužan je izgraditi i opremiti plažu prema idejnom rješenju. Znači, ako ti ne budeš radio nešto po idejnom rješenju, ti zapravo u konačnici gubiš to odluku o davanju koncesije. Zanimljivo, 6 puta se spominje i od ove odluke u roku od 180 dana ti moraš dobiti lokacijsku dozvolu. Ako ne dobiješ lokacijsku dozvolu, ostaješ bez odluke. Znači, mač ti je nakon 180 dana. Sad, ovaj dio ne da mi ga se, ali zanimljiv je što se tu događalo. Tužbe, žalbe. Znači, da je bilo sve bez žalbe, nakon 180 dana teta Filomena je morala dobiti lokacijsku dozvolu i potpisati koncesijski ugovor. A sad idemo vidjeti što se događa. Znači, prvu žalbu radi Eko Murvica i Jadran d.d. kao ovaj slabiji ponuditelj. Žalba se piše Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Zašto se piše žalba? Jer nije u skladu sa dokumentacijom za nadmetanje. Znači, teta Filomena je krivo uračunala ležaljke. To sam vam pokazao, 23.6. su to poslali i sad nevjerojatna brzina ministarstva, opet tu bi mogao objašnjavati ovo, ali onda moram ulaziti u politiku, a to ne želim. U roku od 10 dana, znakovit je datum 3.7., pa ko kuži mogu mu kasnije objasniti. U 10 dana, inače to zna trajati godinu dana, tako je rekao župan, oni poništavaju odluku o davanju koncesije zato jer ponuda nije u skladu sa dokumentacijom za nadmetanje. Ima jedan problemčić, tu se dogodio propust. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture trebala je ovu žalbu Eko Murvice i Jadrana dostaviti teti Filumeni, oni su se morali očitovati, onda ministarstvo na osnovu žalbe i ovog očitovanja donosi odluku. Zbog ministarstva smo izgubili godinu i pol. Ako je poništena odluka, to se vraća županijskoj skupštini ako teta Filumena se ne žali Upravnom sudu u Rijeci. Oni su se žalili na Upravnom sudu koji donosi odluku tek nakon više od godinu dana. Zapravo što su oni shvatili? Shvatili su zapravo, nisu papire zapravo ni gledali, skužili su da ovi nisu dostavili teti Filomeni na odgovor i vraćaju postupak Ministarstvu mora ponovo. Znači, Ministarstvo mora sad ponovo mora u drugome postupku opet donijeti istu odluku. Donijeti odluku, ali sad ima i tumačenje od tete Filomene i onda se događa ovo. Znači, žalba se odbija. Prvi put su rekli jedno, usvajaju žalbu, ponuda nije u skladu, sad odjedanput odbija se žalba. Dakle, i sad dva različita članka, sad da li je nešto izmjena ili ispravak pogreške, to je igranje u člancima zakona, budući da je sve ok, teta Filomena kreće u postupak dobivanja koncesije. Sad, paralelno s tim događa se, Eko Murvica i Jadran su mogli napisati tužbu i sad postupak nije dovršen, ali to se događa paralelno sa ovom pričom. Sad, ovo što je još moglo se napraviti, ali ovo što sad pokazujem, to je nemoguć događaj. Zašto je nemoguć događaj? U ovoj tužbi Eko Murvice i Jadrana treba jedna bitna stvar, grad Crikvenica bi trebao priznati da idejno rješenje nije u skladu sa prostornim planovima i onda bi mogli rušiti pored ovih ekonomskih dijelova i temeljem ovog članka. Ovaj članak 124 Zakona o prostornom uređenju kaže ovo. Odluka o koncesiji koja obuhvaća provedbu zahvata u prostoru može se donijeti ako je taj zahvat planiran prostorom. Znači, odluka o koncesiji donesena je za nasipavanje. Nasipavanje nije predviđeno prostornim planovima. Ako ovi uspiju to dokazati, pada odluka o davanju koncesije. Jasno,
Eko Murvica i Jadran se na to nisu žalili, jasno nisu to žalili jer nisu dobili zeleno svjetlo od grada Crikvenice. Sad, ugovor o koncesiji, to ću preskočiti jer je sad nebitan, jer vidjeli ste i sami što se je dogodilo. Jučer, dakle, ugovor se neće potpisivati, lokacijska dozvola. Znači, da bi se potpisao ugovor sa koncesionarom, treba dobiti lokacijsku dozvolu. Da bi dobili lokacijsku dozvolu, morate napraviti idejni projekt. Idejni projekt je napravljen, lokacijska dozvola prema ispu izvršna, odnosno pravomoćna je sutra. I nakon toga može se potpisati ugovor. Ugovor se neće potpisati zbog raznih razloga. Pravo obrazloženje ćemo dobiti na županijskoj skupštini. Ovaj dio bi zapravo preskočio i rađe bi ja rekao nešto još par minuta. Dakle, nije samo na gradskoj plaži problem je zapravo na dosta plaža u Crikvenici. Dakle, sad prestajem sa gradskim kupalištem u Crikvenici, pa ću reći nešto o projektu Bičeks. Dakle, oni su zapravo skupljali podatke o dohranjivanju na području Hrvatske, pa vidite sad ovaj podatak. Znači, znamo da grad Crikvenica tvrdi da godišnje na održavanje pomorskog dobra koristi 1,5 milijun kuna oko. Sad, u sklopu projekta Bičeks, grad Crikvenica, ne samo oni, nego sve jedinice lokalne samouprave trebali su za godine od 15. do 19. dostaviti za svaku plažu, a u Crikvenici ih imamo 31, koliko dohranjujete novca bez PDV-a, od kuda dobavljač simo tamo, koliko metara kubičnih. I sad, ja sam tu tablicu tražio od grada Crikvenice i evo da znate koliko grad Crikvenica godišnje potroši bez PDV-a na dohranu oko 100.000 kuna, to je u materijalu 600 metara kubičnih ili jedinična cijena vam je 172 kune. Ali ovo vam pričam iz jednog potpuno drugog razloga, a to je ovo. Šokirao sam se kad sam vidio gradsko kupalište u Crikvenici. Znači imamo brand gradsko kupalište u Crikvenici, pa ja bih očekivao, to je plaža na kojoj mi ulažemo najveću količinu novca. Ne vjerujem da je točna tablica, ali vidite, u 5 godina od 15. do 19. grad Crikvenica nije uložio u dohranu 0 kuna i 0 metara kubičnih u dohranjivanje. Sad, o ovoj rupi sam govorio, dakle 2016. nastala ova rupa, tu je malo povećana, evo kako vam to izgleda, bager, snimana je dan iza prema Akvaganu. Točno bager uđe, vadi i nastane vam ova rupa. Dakle, drugi dan je snimano. Sad možemo i o ovome. Znači, vidjeli ste i sami, država tumači da se za dohranu i nasipavanje ne može koristiti zemlja. Prijavio ja ovo državnom inspektoratu, državni inspektorat je zabranio gradu Crikvenici, temeljem čega su to postupili, temeljem onog tumačenja. Znači, kada je bila dohrana u Crikvenici zemljom, osnov za postupanje bilo im tumačenje da dohranu ne smijete raditi sa zemljom. Ja zadovoljan, mislio sam to je pravilo ponašanja. Vidjet ćete kasnije što se dogodilo i u Bakarcu, pokazat ću. Evo, to vam je slika. Da ne govorim, vjerovatno i znate otkud materijal za dohranu, pa da sad to ne razglabam. Još jedna stvar koja me na plaži smeta, to je ovo. Znači, rade se dine. Povuče se s bagerima tu materijal, formiraju se ove dine, čemu služe, čak i znam čemu služe, mislim znam. Izvukao sam zapisnike državnog inspektorata i grad Crikvenica tvrdi da oni to rade na kraju sezone kupanja, da povuču materijal na te dine kako valovi ne bi to odnijeli. Netočno. Znači, to nikad nije napravljeno na kraju sezone kupanja, koliko ja znam, nego to se radi na proljeće u 3. 4. mjesecu. I još su jednu stvar napisali da oni to rade da bi prosušili taj materijal. Sad, ja sad mogu nagađati što oni rade. Znači, ovo je pretpostavka. Znači, grad Crikvenica ne može dobiti pijesak, dakle, tu skupi na Crnom molu tu pijesak, dođe kamion,
utovare i tamo gdje im treba na gradskoj plaži koriste taj materijal. To nije dohrana. Dohrana je kad vi iz nekog drugog izvora ne s plaže prebacujete materijal s jedne na drugu stranu. Sad, ovo je isto jedna slika, jedna od rijetkih koju sam ja slikao. Par godina je to bilo. Prva asocijacija kad sam ja ovo bio mi je Alan Ford. Plaža za bogate, plaže za siromašne. Znači, par godina je bila ovakva situacija. Znači, imate ove plaže, a to je jedno 100 metara od tuša do tuša za, htio sam reći, terapiju za Kvarner Palace. Stave oni ovo, stupiće, konop, znači sa ove strane i sa ove. Po meni to nije normalno. Zadnjih godina se to ne događa, možda se neko bunio, ali ajde, slika koja mi je baš onako nelijepa. Sad imamo i ovo. Projekt stoljeća grada Crikvenice. Znači ja sam u biti krenuo od nule, gradsko kupalište u Crikvenici i onda kopaš neke stvari pa onda otkrivaš, znači to je bilo istraživačko novinarstvo i shvatim ja da grad Crikvenica namjerava nasipavati ove plaže, znači Dramalj, Saponija, Podvorska, Jadranka i tako dalje. Pa išao ja malo zbrajati koliko je to. Znači Dramalj, toliko metara. I projektant je Alkarus Ridu, zna se. Dramalj 503 metara, Dramalj Saponija 168 i tako dalje. Sumirao sam, to je 2,6 km. 2,6 km, s time u skladu sa prostornim planovima nije kompletna gradska plaža u Crikvenici 700 metara i plaža Podvorska 400. Znači 1,1 km nije u skladu sa prostornim planovima. Znači to je jasno protuzakonito, ali meni je jedna smiješna stvar bila malo nazivanje plaža. Ovo je plaža između Lučice, Crni Molo i prema Omorici i vidite, zove se Dramalj. Ako grad Crikvenica ne zna gdje se nalazi ta plaža, onda stvarno. Sljedeća heraldika. U Dramlju svi ovo zovu Majnarići. I sad vidimo kako grad Crikvenica to nazove, Dramalj Saponija. Valjda je odmaralište od Saponije gore. Znači, dvije ne znaju nazvat, a dvije protivno prostornim planovima. Jedino na Podvorskoj nisam našao, tu u Selcima nisam našao primjedbu. Sad, da vidimo zašto Podvorska nije u skladu sa prostornim planovima. Podvorska vam je plaža 980 metara, prvih 400 metara ne smijete raditi nasipavanje. Zašto? Jer imate ovu tu liniju u prostornim planovima i u prostornom planu uređenja grada Crikvenice i u urbanističkom planu uređenja Crikvenica centar imate tu ovu roza isprekidanu liniju. Znači tu vam piše vam potez mogućeg planiranja povećanja površine plaža u svrhu povećanja prihvatnog kapaciteta. Znači od Lučice Podvorska do negdje ovog, mislim da je igralište za odbojku ili već što je, ne smijete raditi nasipavanje, napravljeno je, tu smijete. Tu je već problem, jer idejno rješenje ovo u Crikvenici što je napravljeno za gradsko kupalište, ono je protivno prostornim planovima, ali idejno rješenje je zapravo ništa. Ono čak u teoriji može biti i protivno prostornim planovima. Tu je već problematično, jer je tu napravljen idejni projekt po zakonu o prostornom uređenju. Ako radite protivno prostornim planovima, to je velika povreda ugleda i časti projektanta, imate novčanu kaznu, znači Alkarus Ridu. Jasno, samo treba dokazati. Sad, što nas čeka? Čeka vas ovo. To je lijepa naša plaža Grabrova, što bi rekao gradonačelnik, kandidirat će ju za jednu od 3 najljepših plaža. Slažem se da je lijepa, ali ono što sam ja vidio, a bio sam prije mjesec i pol dana, da se raspravljati što se događa sa tom plažom. Sad, RH je donirala, znači kako grad Crikvenica nabavlja, koji je problem kod ohrane? Uništene periske, korištena zemlja, korišten građevni otpad, znači beton, armatura, asfalt, žice, bakrene žice, sve i svašta. Prijavljivo sam bar 10 puta. Ne za periske su radile drugi, ništa. Kod pučke pravobraniteljice sam prijavu pisao, pa ćemo vidjeti šta će biti. Sad, kako grad Crikvenica funkcionira? Znači, on materijal za nasipavanje dobije
brzo smo gotovi, on materijal dobije donacijom od Republike Hrvatske. Znači, materijal koji je korišten u plaži Grabrova dobiven je 20.000 metara kubičnih iz tunela Brajdica. Znači, kada dobijete od države ugovor o doniranju, točno vam reče toliko i toliko materijala, s te i te lokacije, dobiven je tako i smijete koristiti recimo za plažu Grabrova. Kad sam ja vidio kako to grad Crikvenica radi, ono sam tražio da mi daju sve te ugovore, pozbrajao sam i to je ukupno 200.000 metara kubičnih materijala za nasipavanje plaža. Znači imaju već, pročitam malo i te ugovore, imaju materijale i za Dramalj, i za Podvorsku. Sad, ajde da vam pokažem i ovo. Zašto pokazujem ovo? Tu nije htio Državni inspektorat zabraniti. Zašto pokazujem ove slike? Jer ove slike sam poslao i Daliboru Careviću, voditelju projekta Bičeks, prije 7 dana imao tu predavanje zbog njegove izjave. Ova prva slika, lijepa slika, to je centar Bakarca, lijep materijal, valjda šminka pa si u centru, a ovo je 1 kilometar prema Kraljevici. Znači vidite i sami koji je problem. Ovo je lijepi oblutak, jasno, bit će i u njemu prašine, ali istreseno je u more, pogledajte kako to izgleda, nije toliko strašno. A pogledajte ovu sliku koja je puno gora od Crikvenice, ovako vam to izgleda i na ovakvu sliku Državni inspektorat ne reagira. Ja sam se pozivao na postupanje u Crikvenici jer tamo su zabranili, oni su meni samo rekli zašto sam ovo prijavljivo. Znači ja ne mogu, institucije meni ne žele ništa reći. Dakle, ja prijavim, oni eventualno mi nešto reći, dakle ja ne mogu uopće shvatiti kako oni funkcioniraju. Vidio sam što su napravili u Crikvenici, znači ja njih prijavim tu da bi vidio kako postupaju. Konkretno tu su mi u odgovoru napisali da se tu ne radi o građevnom otpadu, nego o mineralnoj sirovini i tehničko-građevni kamen. Znači može biti zemlje koliko god hoćeš, nema problema. I evo, ovo je za kraj. Sad ste zapravo vidjeli općenito, probao sam vam pokazati koji je problem općenito dohrane i nasipavanje. Kako smo prijavljivali nešto i preko udruge, nešto s Posarićem, na 3 saborska odbora sam pisao čak sam bio i na saborskim odborima, Posarić nije mogao doći. Ja sam, ovo vam davam, ukratko sam im napisao ono što bi trebalo napraviti. Znači, pod hitno su po meni potrebne napraviti, ne govorim o Crikvenici, govorim o Hrvatskoj, ima i gorih od Crikvenice, područje Makarske je još gore. Pod hitno je potrebno pokrenuti inicijativu za zakonsko definiranje pojmova dohrane i nasipavanje plaža u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Kad sam proučavao probleme dohrane i nasipavanje, tražio sam i u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i pronašao sam 5 puta je bilo pokušaja. Znači, struka vam stavlja to u zakon, ali jasno dođete u Sabor i jasno zna se ko donosi, nema političke volje i Sabor to nikad ne izglasa. Dalibor Carević je trenutno u radnoj grupi za Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i rekao mi je da se pokušava uvrstiti pojam dohrane i nasipavanje u Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Nadam se da će se to napraviti. A druga bitna stvar, i Carević je, a i ja sam to govorio na saborskim odborima, znači trebalo bi izraditi pravilnik za dohranu i nasipavanje plažu. Rekao sam kontaktirati projekt Bičeks. Zašto je to bitno? Pa bitno je onaj ko radi nasipavanje ili dohranu, on mora znati koja su pravila, koji materijal trebate koristiti. Ne samo da on zna, nego i Državni inspektorat treba znati, ako ti ne postupiš, imaš te i te sankcije. Jer trenutno je situacija da se Državni inspektorat pravi blesav. Znači, možda je ovo, nije crno-bijela slika, ima mutna je, siva je, ali realno prostora za postupanje ima. S Državnim inspektoratom vodim poseban rad, informacije mi ne daju duže od 1,5 dana. Zapravo, ja malo mogu i reći što im radim. Izvukao sam iz grada Crikvenice zapisnike inspekcijskih nadzora za dohranu i nasipavanje plaža, ali istovremeno ja sam to tražio i Državnog inspektorata. Znači ja to dobijem od grada Crikvenice,
ali jasno malo bildam mišiće na državnom inspektoratu, oni mi to ne daju, pa ih ja prijavim povjereniku za informiranje, pa me oni odbiju i to već traje 1,5 godinu. Znači oni ne znaju da ih ja imam, ali ja ih uporno prijavljujem, znači pokušavam im pokazati da si mi ti to dužan dostaviti. Znači oni meni ne žele dati zapisnik inspekcijskog nadzora, pa nije to vojna i državna tajna, na kraju krajeva ja ju imam. I sad, ajde, kako ja volim tu i tamo baciti Photoshop, pa sad vidite, ovo je 9. mjesec, plaža Crni Molo, Pličak, znamo kako te oseke izgledaju. Tu sam stavio sliku prije par godina, znači to je slika prije nasipavanja i ovo je slika poslije nasipavanja. Evo, mislim da vas nisam previše udavio. Naravno da ne, zahvaljujemo. Sam uspio u sat vremena. Bome, svaka čast. Ovako, da rezimiramo, vremena se izgubilo, a nije ga se smjelo izgubiti. I sa stanovišta plaže, crikveničkog turizma, to je zaista šteta. Znači, do promjene je došlo na dan 9.6. Sad grad Crikvenica, s obzirom da eto, koncesije neće biti i neka je neće biti ovakve, a očito se i prije moglo znati da ju je nemoguće dati, ali eto. Grad Crikvenica treba napraviti izmjenu i dopunu plana upravljanja pomorskim dobrom. To treba otići županu na pomazanje, što bi rekao moj pokojni prijatelj Franjo Matejčić. Iza toga se vraća ovamo i davat će se koncesijska odobrenja. Vremena je malo, drugim riječima grad praktički sad i odmah treba krenuti u uređenje plaže kako bi se barem donekle upristojila. Treba je očistiti, treba prosijati pijesak, treba pokrpati koliko se može s obzirom da se na plaži već kupaju ljudi. Treba rekonstruirati recimo tako sustav čišćenja i odvoženja otpada. S obzirom na neobična događanja sa koncesijskim odobrenjima ove godine sa mnoštvom ponuda, znači gdje ljudi konkuriraju za lokaciju na kojoj nisu nikad bili, dakle nema više onog nekakvog, ajmo reći, džentlmenskog sporazuma koji je postojao prije, pa su se javljali na svoje, sad se izgleda svi javljaju na sve. Kako će završiti koncesijsko odobrenje za gradsko kupalište? Koncesijsko odobrenje može biti samo za ligeštula, ležaljke i slične stvari, ali onaj koga ima bi trebao i urediti plažu. Ukoliko koncesijsko odobrenje po principu najbržeg prsta dobije netko, ne znam, s Bajakova ili iz Austrije ili tako nešto, onda je pitanje da li će se to što zaradi na ligeštulima vratiti kroz uređenje plaže. Vidjet ćemo, drugim riječima, ne zavidim ni Vijeću za koncesijsko odobrenje, a boga mi ni gradu. Ali reagirati treba odmah, praktički drugi tjedan. Imamo, ako se slažete, prije nego što vi počnete postavljati pitanja, da vidimo pitanja koja su postavili ljudi koji su s nama na Zoomu. Inače imamo 11 prijavljenih, tako da nismo sami mi u dvorani. Sad, kaže, po mom mišljenju, zašto treba uništiti plažu Saponija i Majnarićevu u Dramlju koja je idealna za naše penzionere? Sada uopće ne treba uzdržavanje, kad bude nasipano svaku godinu će trebati praviti dohranu, vjerojatno oštrim građevinskim pijeskom. Tko želi ovakav pijesak na plaži? Vjerojatno žele što više oštrog pijeska kako bi mogli iznajmiti što više ležaljki. Sad, način na koji će se nasipavanje izvršavati, tamo još nema idejnog rješenja ili ima? Ima. Idejni projektima i čak u informacijski sustav prostornog uređenja nacrtana je čak crveno i građevna čestica ucrtana. Jer to sam provjeravao zbog ove plaže, pa... Evo, pa to se onda gospodin u stvari može direktno tebi i obratiti za informacije. Detaljno, da.
Onda gospodin Rogić pita hoće li sad Kvarner Palas tužiti grad ili županiju s obzirom da je gospodin novi koncesionar uvalio svoje ležaljke ispred, a nije potpisao koncesiju, to jest županija je odustala od njega. Pa ovako, koliko sam čula, te ležaljke pripadaju Kvarner Palasu. Možda griješim. Ovo što je sad postavljeno. Prije jedno 10 dana bile su njihove. Ali nakon toga, drugi dan sam vidio neke druge su bile. Znači, drugi dan su stavljeni iza toga oni stupići koji su bili u nekom Murvice, suncobrani izgledaju, mislim da su bili prije bijeli, ovaj mi je nešto bio plavi, a ležaljke mi izgledaju u nekom Murvice. Ili su njihove ili iste, nemam pojma. E sad, po kojoj osnovi to ne znamo i ne možemo znati. I kaže i još jedan sudionik, kad će nasipavati Majnarićevu, Ubićevu pješčanu ružu, znam za 2 lokacije i tu je link na Facebook, to je bolje da ja ne diram. A dobro. Kaže, kako zaustaviti planirano nasipavanje plaže Majnarićevo? Kako? To treba pitati grad Crkvenicu. Dakle, taj dio se smije po prostornim planovima, prema tome to je volja grada Crkvenice. Dakle, projekt imaju, elaborat zaštite okoliša čini mi se da čak ima, nisam 100% siguran, dakle procedura je odrađena, samo treba krenuti. Drugim riječima teško zaustaviti. Teško zaustaviti, da. Milvana? Ja sam samo htjela upozoriti na jednu netransparentnost provođenja svih ovih projekata, jer ovo što se radi s procjenu o ocjeni potrebe izrade studije utjecaja na okoliš, uglavnom prođe da niko ne zna. A tu je ključni dokument, zato što na to mogu svi davati primjedbe. S obzirom da nema, da niko za to ne zna, objavi se na stranama ministarstva koji traje mjesec dana i kako nema primjedbi, a nema zato što niko ne zna uopće da je taj projekt stavljen na javnu raspravu, sve prođe i ministarstvo izda rješenje na temelju kojeg se dobe sva rješenja za početak radnje. Znači, jedan ključna stvar je da se od grada, bilo kog gradski vijećnici na neki način traže da svi projekti koji se rade na području grada Crikvenica, da budu transparentni, da se objavi na web stranama, da je otvorena javna rasprava na web stranama ministarstva od tada do tada i onda ljudi će to znati, mogu reagirati, mogu na vrijeme dati i eventualno se njihove primjedbe mogu uvažiti ili ne. Ti ključni dokumenti kao što je taj elaborat, oni trebaju isto i sukladno tome vidjeti da li je u skladu sa dokumentacijom, tako da je taj stvarno elaborat ključan za neke stvari. Ono što sam ja vidjela da se projekti naprave, onda elaborat naravno uzme u obzir taj projekt, međutim isto ima manipulacija podataka gdje iz projekta se sve ne stavi u taj elaborat, dosta toga se izbjegnu se i prirodne i kulturne neke vrijednosti koje su isto ključne da bi se izradila studija utjecaja na okoliš. Ono što sam ja vidjela, zapravo mi se čini jako zabrinjavajuće, svi ovi projekti su negdje od 10 do 14 milijuna kuna te izgradnje novih plaža, pošto je bila Trbrova, a ovi elaborati koštaju 100.000 kuna. I kod ovih dohrana za grad Crikvenicu to se izbjegava raditi. Zašto se izbjegava? Nije mi jasno, jer je to omjer cijene je izrazito mali, a recimo ti elaborati mogu istaknuti ako se napravi kako treba, stvarno probleme. Ovako, elaborat, načelno, pa i ovi elaborati za Trbrov i za Prečinu, vezano za zaštitu. Ima jedna čarobna rečenica koja je inače prisutna u 80% elaborata koje je ministarstvo prihvatilo pa se nije morala raditi procjenu utjecaja za okoliš, a to je, radi se o dijelu obale koji je već dugo pod ljudskim djelovanjem i nema ničega što bi trebalo zaštititi. Da, to je manipulacija, to je zapravo to je malverzacija, nema je dovoljna da nekakav konzultant ovlašteni koji nije na terenu niti bio, da to napiše, potpiše, popečatira, ministarstvo prihvati i investitoru su sva vrata otvorena. Da. To je jednostavno takva praksa.
Jedan ključni problem je zapravo što investitor naručuje izvođača tog elaborata studije i pogodovanje zapravo sa ovakvim stvarima gdje neko ko eventualno stručan i pozna područje, što sam znala ja, se vidi da se zapravo manipulira podacima. Neki put vjerojatno nije čak ni namjerno, ali recimo istovremeno kad je krenula priča sa peristrama, znači istovremeno su se ovdje poklapale tonama zemlje i kamena, a ministarstvo je na svojim stranicama, isto to ministarstvo, objavljivalo ono, ukoliko negdje vidite živu perisku, javite, strogo zaštićena vrsta, pred izumiranjem i tako dalje. Dakle, istovremeno. E sad, kada je ta priča krenula, na gradskom vijeću u prethodnom mandatu, kolega Boraš će se sjetiti da sam tražila da gradonačelnik obeća da će u proračun uvrstiti iznos kojim bi se počelo kartografiranje zaštićenih vrsta. Tako da se ipak vidi gdje ima nešto što bi trebalo zaštititi. Jer jednostavno niti Natura 2000, niti kompletno ono što je do sad kartografirano nije kompletno. I načelno se ne zna. Onda kad to spojite sa onom rečenicom, znači pod ljudskim utjecajem nema šta štititi, onda znači da se i neće zaštititi. Tako da tu treba krenuti i od proračuna i od obaveze, znači kartografiranje, prostorni planovi koji moraju biti kvalitetni, odnosno zaokružiti cijelu priču, ali prije svega se odlučiti što želimo štititi. Ne možemo zaštititi sve. Sasvim sigurno. Neke stvari treba ih žrtvovati u korist razvoja, ali to treba procijeniti s nekim argumentom. Pravo. Ima li još neko pitanje? Ja imam opet, ali neću posljedno još neko. Imamo još jedna druga pitanja. Gospodin Darko ministar je postavio pitanje, pokazali ste izuzetno velik napor na analizu tužne povijesti. Pitanje, kako vi vidite izlazak iz sadašnje situacije, ne samo izmjene zakona, da se i u uređenja i koncesioniranje plaže uvede red? Ovako, što se tiče koncesijskih odobrenja koje daje grad, ona se dodjeljuju sukladno uredbi o koncesijskim odobrenjima, dakle to je sistem najbržeg prsta. Onaj tko u polnoći 1 sekundu pošalje iz pošte u Bajakovu ima prednost u odnosu na onoga koji je u polnoći 1 minutu poslao od nekog drugog. To baš i nije najsretnije rješenje, zato jer radi se o praktički nekome se daje dozvola za eksploataciju, taj neće uložiti ništa osim malo eventualno posložiti i počistiti. Koristit će, znači, to pomorsko dobro preko sezone, nekakvih posebnih obaveza nema, toga košta malo, zato jer je cijena definirana tabelom iste uredbe i to je praktički čisto raubanje. Koncesija je daleko složenija, ali evo recimo i na primjeru postupka koncesioniranja gradskog kupališta se vidi da i tu nije baš uvijek sve što bi trebalo biti. Jer na kraju krajeva i županija je, znači, ovaj upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša prije 3 godine tvrdio da je to u redu, da svi to tako rade i nasipavanje je dohrana. No onda kad su trebali dati, jer njihov je ovaj crkvenički urbanizam i tu nekakvu lokacijsku dozvolu, onda je ipak nisu dali, odnosno onda su se malo predomislili. Lokacijsku dozvolu će biti znači, dobro, zaboravio sam, preskočio sam jedan slajd. Znači, u trenutku Teta Filomena je morala prvo napraviti idejni projekt. Onda su oni očito razmišljali, imat će problema sa mnom ili s Postarićem ili ne znam s kim, ako krenu micat obalnu crtu. Onda su oni očito mislili da će napraviti idejno rješenje bez nasipavanja. E sad,
to mu je super jer može dobiti lokacijsku dozvolu. Znači, prema građevnoj čestici, ja mislim da nisu mijenjali obalnu crtu, super, dobit će lokacijsku dozvolu, ali onda je problem jer to nije sa uvjeti natječaja, odluka o davanju koncesije kaže moraš raditi po idejnom rješenju koja predviđa nasipavanje, a napravio si idejni projekt koji nema. I tu ga vjerovatno pomadina hvata. Sada pravi razloge tek na sljedećoj sjednici kad bude odluka ako i onda, jer možemo samo nagađati koji su razlozi. Dobro, bilo je također i još jedno pitanje, gdje će se još koristiti gdjesak kakav je kod hotela Slaven Selce i na plaži Grabarova? Grabrova. To je pitanje za grad. To je pitanje za grad. Znači, grad Crikvenica je bio naručitelj, mislim što je u Grabrovi napravljeno. Ispod imaš taj materijal sa velikom količinom zemlje, građevnog otpada i tako dalje, imaš pol metra šminke. I sad što se je dogodilo, bio sam s novinarkom tamo kad nas se je snimalo prije mjesec i pol dana, utjecajem valova pomaknuto je, prošlo je taj bijeli pijesak u more i ostane građevni otpad. Znači ostane zemlja, ostane beton, ostane armatura, ostane žice, bakrene žice i tako dalje. Pa ne samo to, nego imamo i video, podmorski prag, imate tamo i armaturu i beton, interne vreća eventualno može doći uz pomoć vjetra, ali beton i armatura teško da mogu doći. Tako da, ne znam. Inače bih zamolila Milvanu da naglas kaže par stvari zbog čega je zemlja u moru jako loša. Pisalo je po medijima i mnoge udruge na to ukazuju. U biti te sitne čestice, s obzirom da su vrlo lagane kad uđu u more, one budu nošene na šire područje, pa to se vidi na onom snimku što je bilo kod gradnje Grabrove. Znači, te sitne čestice zapravo rasprostiru puno dalje nego što je to samo mjesto građenja. I nakon nekog vremena se sedimentiraju, padaju na dno, pokriju te obalne, posebno su osjetljive te obalne kamenite zajednice na kojima se nalaze alge, znači to se pokriju, promijeni se stanište i u biti organizmi, a to su skoro svi organizmi, one naše komercijalne vrste, nemaju više prostor gdje će se doći izmrijestiti, jer sva mlađ svih riba i gospodarskih, svih drugih organizama, ali oni gospodarski zapravo za vrijeme izlaganja iz jajašta, mlađ dolazi u plitka područja gdje se u tim travama skriva. I vi ako im uništite staništa, naravno da se to poslije odražava i na sve ukupnu bioraznolikost, a onda i na ribarstvo i na sve ostalo. I to su povezani procesi. I zapravo je ta obalna kamenita dna u nekom postotku kad se gleda more, zapravo jedan pusti prostor uz samu obalu zauzimaju i njihovim uništavanjem se zapravo jako remete ti procesi, lanci ishrane i smanjuje bioraznolikost. I smanjuje se, ono što je važno, i udio tih gospodarskih vrsta koje su nama važne za ishranu. A još i puno drugih stvari, da zatrpaju se drugi organizmi, škrge, tako da dobimo jedno pusto područje. A ono što je isto bilo naglašeno, ako hoćemo neki razvoj turizma, pa turizam se ne gradi na pustoši. Turisti koji dođu već su toliko osviješteni da oni žele vidjeti nešto živo, ne žele hodati, jer onda mogu ići u bazen, ne moraju se kupati u moru. Kad dođeš u more, ja barem postavljam, ne moramo biti svi isti, ali da onda hoćeš vidjeti da je nešto živo. Ako je nešto u tom moru živo, znaš da je čisto. Ako nema ničeg, da ću se upitati kako je to more. Da? Tako da meni taj neki koncept uopće uređenja te obale u Crikvenici je jako upitan, ili bi rekao da je to bilo nešto pred dosta vremena. U današnje vrijeme ti koncepti se i s obzirom na kvalitetu gostiju, njihove zahtjeve, trebaju mijenjati. U meni, ne znam šta vi mislite, jer kao prvo to je neki opći identitet prostora. Ovo što se ovdje radi, meni liči, to će sve postati jednako, jednolično isto. Gubi se ne samo u Crikvenici, sva naša mjesta sa pretjeranom izgradnjom, nasipavanjem, na ta mjesta postanu jednolična, dosadna, sva ista. A upravo se neki viši nivo turizma gradi na posebnosti. A imamo ih je, a niko o tome ne vodi briga. Recimo, bila su tu predavanja o arheologiji i još drugim stvarima i tim prostorima, Vinodolska dolina. Pa na tome treba graditi turizam.
plaže jesu interesantne, ali s ovim klimatskim promjenama, pitanje ko će se više dolazi to usred dana, toliko sunčat, Znači, treba dati neke druge sadržaje. Kad se gradi, jako dobro razmišljati o zeleniju, o hladu, evo ga, jedan drugi koncept, meni se čini da bi bio prilagodit, to je moje mišljenje, ne znam da li je drugo, ono što ja vidim da taj koncept se nastavlja isti s tim nasipavanjima. Odnosno, transparentno bi to trebalo ipak prodiskutirati. A da ne govorim infrastruktura, plati se rade za 1000-2000 turista, a iza toga gdje su parkinzi, gdje su sve ostalo, nema. Znači, nastaje neka gužva i zapravo stalno govorimo o nekom podizanju razine turizma, u biti je spuštamo, sa svakim takvim projektom je spuštamo. Mislim, mi svi, ako se to ne shvati, masovnosti nema. Nema. Evo, ne znam što vi mislite i s obzirom što je govorio profesor Carenić, trebalo bi težiti širenju plaža u zaleđu. Nažalost, i rekli smo, u Crikvenici više manje to ne možemo napraviti, ali na nekim mjestima je to moguće. Znači, to je on govorio o tome, ali u Crikvenici realno u zaleđu portira eventualno se prema Selcima ili ne znam, prema Kačaku, ali inače u principu ne. A Željko, ja nisam dobro razumjela. Koja je vaš stvarni motivacija bila da se ne nasipava? Samo da se utvrde greške ili to zbog neke kvalitete svega? Ne, na toj plaži se kupam preko 50 godina. Znači, to je ko kad bi neko došao u Split na Bačice i krene nasipavati plažu Bačice, na primjer. Probali su 2009. Gradonačelnik HDZ-a Kuret je bio i po kratkom postupku su to sredili ljudi u Splitu, ali razlika je, mentalitet Split, razlika je u Crikvenici. Znači, meni je neshvatljivo da Bogom danu plažu, pličak koji imaš, kreneš uništavati na takav način. Znači, kvaliteta plaže će biti ljudi su dolazili iz okolice samo da bi se kupali na toj plaži. Ja govorim recimo 80. godine kada je to bila plaža, pješčana plaža, ono doslovno. Danas to nažalost nije pješčana plaža. Znači, to je moja... To znači sad kad bi se nasipala, bi se vjerojatno nasipala nekvalitetnim materijalom i to više ne bi bila ta plaža kad privlači. Ali prije se je, mislim, u Jugoslaviji je bilo pjeska, kamion, odnosno brodom su prema Krku vadili kamionima i tako dalje, ali očito to danas se više ne može, trebaš imati koncesiju i tako dalje, sve teže ste nabavili. Ja sam iz Zancije na Njuškalu pronašao na Ugljenu morski pjesak 200 kuna, znači to ipak košta, tako da i teško ga je nabaviti. Prijedlog je bio ovaj koji sam pokazao, prvo idejno rješenje, ali to jasno košta i pitanje je ovo što sam rekao, da li to u Hrvatskoj uopće možemo napraviti, ali to je normalan način, ima i video i u Italiji, u Americi, znači to baca pumpa bez problema, jasno dobije i vodu i pjesak, ali to je uobičajeni način u drugim zemljama. Da, iako ja mislim da ovdje u Crikvenica je ovo područje, koliko je meni poznato, ako se ide malo dublje, da to više nije pjesak. Pjesak je u jako uskom dijelu, ovo drugo je sve dole mulje, ako se ide sa onim pumpama, da će se više i mulja izluđati, to će jedna kvaliteta. Dobro, na Crnom moru je bilo mulja već između prva dva pličaka kad se ide prema skakaonici, znači doslovno u pličaku ga je bilo, tako da, a i na nekim mjestima. To je još jedno tehničko pitanje koje uopće se ne razumijem. Recimo, svi ovi projekti ideni s ovim perima, da li postoji neki stvarni izračun, da li su ta pera dobro postavljena, da li će se događati ono što se govorilo isto, da li će to stvarno spriječi djelovanje valova, odnos materijala, će biti biotski to samo natrpljeno da bude na ona pravi numerički proračun, ali njemu je izrada pera glavni razlog za sprečavanje uzduž obale bušenja. A sa eventualno sa nekakvim valobranima može ovaj smjer uhvatiti, zbog toga tu postoji ovo, ali oni to numerički radi. Mislim, ja se s time ne bavim. Igor Ružić je konkretno to radi. Znači, on radi numeričke proračune, mada hidrodinamičku valnu analizu ne trebate ni raditi po zakonu. Znači, nju kod jedne plaže ne trebate jer ne trebate ju raditi, komplicirana je, ali u svakom slučaju je bolje napraviti. Da ne bude poslije... Dobro, samo uvijek je pitanje koliko vjerovati samim tim numeričkim proračunima, jer to je hrpa nekakvih ulaznih parametara koji su pitanje koliko su točni. Znači,
ko pijan flotu ne trebate vjerovati ni numeriti. Znači oni koriste razne kalibracije i tako dalje, ali u svakom slučaju bolje napraviti taj numerički proračun nego da ne napraviti. Inače, za one koji ne znaju, gradsko kupalište je umjetna pješčana plaža, formirana 1894. godine. 1895. je izgrađen hotel Terapija, tadašnji, odnosno nadvoj voda koji je već bio. Uglavnom, na samoj plaži ima gomila još austro-ugarskog pijeska, što sve skupa jako dobro znamo, jer onda kad pada jaka kiša, onda nastanu oni rovovi, kad stanete u njih, praktički do iznad koljena imate pijeska. Zadnjih 10 godina Rudi se uglavnom dovozio zadarski pijesak, tamo su postali pješčari. Onda je država malo pobrkala propise o koncesijama i rudarenju, tako da oni su svi izgubili koncesije. Postoje dvojica na otoku Rabu koji imaju koncesije na vađenje pijeska, imaju vrlo mali kapacitet. Mi smo svake godine praktički po 400 do 500 kubika pijeska dovozili na plažu. Kada je pijesak postao nedostupan, onda se krenulo koristiti ono što je išlo u more, ali to se načelno radilo vrlo oprezno, tako da nije bilo luka do 2016. godine. Pijesak na obali se uredno svakodnevno mora prosijavati, zato jer on kamenjem uvijek izlazi van. Tako da ovakva plaža traži u osnovi prilična ulaganja u održavanje, ali ona je crikvenički turistički brend. Ona je praktički element oko koje je nastao ovaj ljetni crikvenički turizam, jer do te plaže smo imali zdravstveni turizam, a taj zdravstveni turizam je bio orijentiran na ono period jesen-proljeće, ne ljeto. Tako da iz tog razloga, na stranu što smo svi za nju vezani još Puplinci bili, ali mislim da bi tu plažu trebalo sačuvati u gabaritima u kojima ona je, pa koliko to klimatske promjene dopuste. Tu se vidi, ovo je ortofoto 68, to su biti zbog legalizacije koje smo dobili od INA, to su one fotografije, znači ovo je bilo do 68. ovako je izgledala plaža Crni mol nije ni napravljen do kraja, a ovo plavo je recimo trenutna obalna crta. Znači nakon 68. je došlo do ovog nasipavanja. Znači otprilike ovako je izgledalo prije 68. Ima li još neko pitanje, komentar? Ne znam, komentar da stvarno, evo ga trebaju gradski vijećnici nekako utjecati, da se stvarno može napraviti ta revizija prostornih planova, s obzirom na podizanje i kvalitete samog turizma, a onda i zbog klimatskih promjena. I ono što, kako govori znanstvenici, govore da se događa i to se značajno podiže razina mora. Ne samo zbog plaža, nego i zbog ostalih infrastrukture i nekretnina koje se nalaze na samoj obali, jer neće biti dobro za kakvih 30 godina, a nije to tako daleko. Prema tome, to bi trebalo ozbiljno shvatiti i stvarno ono stručno, dobro napraviti neke studije koje će ukazati šta će se događati, mjere zaštite protiv klimatskih promjena i to unijeti u prostorni plan. Koliko se može utjecati, ali to bi trebalo. Nije to znači, u svakom slučaju bi trebalo javno raspraviti ove planove, odnosno što i kako dalje. No dobro, jednu sitnicu zaboravio sam reći, znači ja općenito nisam protiv nasipavanja, ali treba koristiti materijal u svakom slučaju kvalitetnije nego ono što je rađeno u Jadranu, ali konkretno na ovoj plaži, budući da se kupam 50 godina i ne znam ni sam koliko, jasno, na ovoj plaži da jesam, to je plaža koju teško možeš naći u blizini, dakle stvarno po meni nema smisla. I onda sam jednostavno tražio način kako da ju zaustavim. Nema drugog razloga zašto sam ovo napravio, da se isplati, jer nisam plaćao na kraju krajeva, ali čisto da ne rečem, to je dobro.
Jer tim nekim nasipavačima to se nasipava da bi se moglo dati više koncesijskih odobrenja, a s druge da ležaljke, s druge strane će se kupiti kvaliteta plaže, vjerojatno će i ne znam, neće biti to zainteresiranih i točno tako. I još jednu bitnu stvar, općenito ja nisam nužno protiv naplate ulaza. To mi je zanimljivo u Crikvenici, rijetko kad sam čuo nekoga da je rekao ja sam baš protiv naplate ulaza. U ovoj plaži konkretno ti poslije 5 možeš ući, domaćice u principu skoro ne kupaju, ako se kupaju se nakon 5. U principu protiv toga su ovi, pogotovo u Rijeci, kad ja uvijek mi napadaju zbog ove plaže, ako od vas je naplata simo tamo, zašto na ovoj plaži nema naplate, pa to je kada je bilo na županijskoj skupštini, mislim da je to Fabijanić rekao, bio je predsjednik županijske skupštine, da je brend Primorsko-goranske županije, da nema niti jedne plaže sa naplatom. I to je razlog zašto ova plaža nema naplate. Meni osobno nije bila problematična naplata ako se održava visoki standard, ko što je relativno bio, tako da s te strane ja nisam bio recimo protiv naplate, da se naplata ukine, tako da što se mene tiče može biti. Ako gledajte koju povijest ovo nešto. Ali evo, 2014. je ova plaža bila najljepša plaža na hrvatskom Jadranu. Najljepša urbana plaža. To je u stvari Naime, ja sam bio glavni krivac u dobi kad je tu plažu preuzela Murvica. Kad se malo zvala drugčije, nije rekao, nego Grdo. Ali Murvica je bila i preuzela u momentu kada je grad, tadašnja gradska uprava, okvirala sa Jadranom, da Jadran bude taj nositelj svega. Međutim, Jadran je tu zakazao i onda u zadnji čas to proljeće, 99. je bila plava zastava dobivena prethodne godine ovako uvjetno, da tako kažem, i trebalo je napraviti ono što su oni kao uvjet stavili, a Jadran to nije interesiralo uopće da to napravi. I onda je tadašnji gradonačelnik mene pozvao i njegov zamjenik pozvali kao direktora Murvice da vidimo šta možemo napraviti da ispunimo ove uvjete, da ne bi nam oduzeli tu plavu zastavu koja je eto dobivena, ali uvjetno dobivena, pa napravimo nešto da to uredi. I sad je to bilo onako, to je kraj 4. i početak 5. mjeseca. Nije to bilo da ste imali puno vremena, a 1.6. se otvara plaža. A plaža je bila tada u groznom stanju. Ja sam ne govorim o ovome dijelu nasipavanja doktora, ali govorim ono kako je ona izgleda. To nije bilo ni nekakve posude. Da smeći to je bilo pola kante, one od 200 litara, kojima je ulje, benzin i tako dalje. I onda, a to više nije po nekakvoj uvjetima koje ste za plavu zastavu imali dozvoljeno. Morate imati sve od reciklaže do uređenog svega prostori za igru. I onda smo, ne znam, se mi u firmi skockali, morate, obično nam u gradu reći imate dve mogućnosti. Ili jedan manji da nam predstavite troškovi, jedan manji koji bi eto tražio one najnužnije promjene i koji bi mi onda eventualno mogli prihvatiti i napraviti jedan obilniji da vidimo razliku u onome kako sadržaj plaže i sve to skupa, da se dovede pa ćemo mi odlučiti šta ćemo ih raditi. I ja vam mogu reći da to nisam u životu doživio, sam 25-6 godina bio direktor komunalac, ja nisam šetao u nekim drugim firmama, nego sam bio komunalac. Nisam doživio da su imali firmi takvu situaciju, da su svi htjeli ići raditi na plažu, da je uredno. Da su ljudi koji su prolazili tada, šetali se, ljudi koji inače to, da su oni dolazili, šta je ovo? Ovi ljudi, mi smo koristili svaki trenutak da dovedemo svoje ljude da to odrade. Gdje ćete naći druge ljude? To se sa veseljem radilo. To je čudo napravljeno, stvarno u nekakva 2 mjeseca mi smo napravili, tako reći, čudo. To je ono, kad je došla, kad se otvorila plaža, to je bilo nebo i zemlja u odnosu na ono što je bilo zatečeno kad smo mi tamo došli. Ali sad tu ima jedna stvar. Ja sam uvijek se zalagao da to bude napad. Zašto? Jer ovdje je onaj sistem kuni i avari, to je teško zadržati. I da bude ograđen. Jer je zbog toga što je napad sa svih strana, ona je dugačka,
i uska, a sa svih strana je napad. I kad ti ovi hubi i avari dođu razni sa strane, ne možeš tu napraviti nešto da bude to nešto lijepo, da to nešto sadržajno bude, a da to nije zaštićeno i da postoji tamo, ne znam, 3, 4, 5 ulaza koliko u tu plažu. Ako to ne napraviš, i to moraš napraviti ogradu koju nije lako preći. I na svu sreću tad su se pojavile ove ograde koje su još i dan danas i uspjeli smo to i ogradu riješiti i sve to skupa riješiti. I čak i gradu smo rekli da ćemo po onom manjem troškovniku sve to naplatiti, a nismo i naplatili ništa. Jer smo napravili sve onome u svom aranžmanu. Dakle, to je taj početak. Ali ljudi su bili izuzetno zadovoljni u firmi, oni su to radili kao da su nekada ono što je bilo, ne znam, valjda poslije Drugog svjetskog rata, nekakve ratne akcije, to je bilo nešto neviđeno. Ja sam bio zaključen kako je to ljudi sa željom to sve skupa radi. Naravno, postigli smo dosta toga, napravili smo dosta toga i nismo tada uopće imali u planovima nikakvog, mi smo imali odohranjivanje kao nekakvu nuždu koju moramo napraviti, jer što je Sonja rekla, to nije prirodna takva plaža kao onaj Dugi rat ili ne znam, nego je to trebalo dohraniti, to se stvarno trebalo dohraniti. Sa tim pijeskom, prethodno smo imali tu tipa, filo je bilo jedno vrijeme, ali onda smo zabranili pa smo onda prešli na taj zadarski. Ali bez toga nema ništa. Osim toga, mi smo uzeli strojeve, mi smo imali onaj stroj za prosijavanje da kupimo te silne čikove sa plaže. Tako da je svako jutro taj pijesak iznova, on je bio na neki način dignut, rastresen i iz njega pokupili nečistoću. A to traži jedan dosta veliki zahvat i mislim da je takva jedna plaža isključivo moguće da je odrađuje neko ko se razumije u taj komunalni sustav. Mi nismo nikad se htjeli uzeti sebi sve da mi leželjke, da mi ovo. Mi ćemo odrađivati ovaj komunalni dio, ovo ide na natječaj. Ako da više, trebalo platiti tu koncesiju. Ja sam imao možda sreću u tome što sam bio član županijske skupštine od 1997. do 2001. Pa sam mogao braniti, bilo je tamo svaka ideja, to je županijske skupštine. Svaka, znate, bila je ideja da se obavezno skine ulaz i da bude koncesija 5 miliona tada kuna. A mi smo računali po planu da možemo godišnje dobiti oko 1,5 milijuna ukupnog prihoda. I sad ona jednako plaćica se digne i ona bi 5 miliona stavila, ako mi želimo ulaziti. To su ljudi, ja ne znam, ne mogu shvatiti te ljude, ali onda sam shvatio i sustav. Županija ima 427 plaža. I županijska skupština mora odrediti to, a mi imamo u gradu 27 ili možda sad i 31 plažu i mi nemamo, nas se ništa tu ne pita. To je nešto skroz naopako nasađeno, ali kažem, zahvaljujući što nam je u županijskoj skupštini osim mene bilo još 4. Nismo tada se uopće razvajali po pitanju nekakvom stranačkom, ideološkom i tako dalje. Svi su bili, i HDZ, i SDP, i HSLS, svi su oni bili za to da se na takav način to ostvari. I zahvaljujući tome što su bili, onda se vidjelo tamo da ne može nam neko drugi još sa strane određivati. Naravno, jer smo nas 5-6, koliko je bilo sa ovoga kraja, mi smo još svaki vodio sa sobom još par ljudi i na jedan smo skupili većinu u županijskoj skupštini. I nije nam niko mogao određivati nešto drugo osim onoga što smo mi napravili. Ali neću mi ja sad, jer ovo je tema, meni je žao što se ovo danas slušam, ja sam već u mirovini 12 godina, tako da nisam već dugo se bavio, povremeno prođem, pogledam, ali to sa tim problemima, zašto koncesija da, evo danas sam prvi put malo čuo o svemu tome šta je pozadina svega toga što se tu događa. I moram priznati da mi je to jako žao. Jer stvarno je Cvjetinička gradska plaža nešto posebno. Drugo su plaže od 50, 100 ili 150 metara, pa to možeš nekako urediti i tako ima pod kontrolom i tako dalje.
Ali ovo je ono gradska plaža, to je sam pojam. I kad smo dobivali tu plavu zastavu, kad su nam dolazili dijelovi, onda su rekli vaša plaža je posebna. Mi, kad vama dajemo, onda je to težina te plave zastave je 10 puta teža nego što smo dali nekome koji ima 200 metara plaže pa smo mu, ili 100 metara pa smo mu dali plavu zastavu. Ovo dovesti u red, da imate sve ono, sve zahtjeve. Mi smo imali lift za invalide, ja više ne znam da li to danas postoji ili ne, ali i dječja igrališta, nekakav brod je bio posebno interesantan koji smo uspjeli te godine nabaviti i tako dalje. Ali to je stvarno, ja sam sam bio sretan kad sam vidio da smo uspjeli to napraviti, da to na nešto uvijek. Dvije rečenice blokirane govorom. Ključ rješenja plaže u prikljenici građanima grada Crikvenice koji su ne zainteresirani na toj plaži. Mi namećemo od nekakve političke odluke svoju volju i manjina koji nameće volju podne zainteresirani što pokazuje današnji kupljen. Znači, na svima 20 dana. Ovo koncesija, gledala sam 2 godine, onda je loš primjer u Crnoj Gori. Plaće se debelo naplaćuju. 30 eura je 2 ležaljke i jedno službeno, znači 210 kuna gore za plažu. Na prvi red za ekskluzivu. Postoje među ograde, oni koji su ih pokazali i uvešće ih, ja ću uvesti. Znači bi je njemu remetio mir na njegov plažu koji on plaća. Znači, ključe građanima grada vidi. A što je razlog nezainteresiranosti? Informatizacija, sustav. Znači, mi smo danas uglasili nešto preko interneta da radimo sve starije smo društvo, potpuno informatički nepismeno, a želimo reakciju građana. Nećemo što hvala. Na ključu svemu su ljudi, molim se. Da, jer ako imate ljude koji zajedno se slože da nešto naprave i hoće to napraviti i nema među njima onog rogova u reći, onda se strana. A nismo se čuli oko čega, ja znam da se ključ građani, a građani nisu... skupove građana, da ljudima objasnimo, tim starim ljudima, jer mi smo staro društvo, to je bit priča, mlade ne interesira ovo. Ali u tom slučaju to nema budućnosti. O tome priča. Ja bih samo pitao gospodina Smojana, znate koliko ste podnijeli za dohranu metara kubičnih pijeska? Ovo što je Sonja rekla, to je bilo različito. Počeli smo sa 250 kubika onu prvu godinu kad smo mogli, jer je toliko bilo mogućnosti, ali smo završili na 500 kubika, od 400 do 500 kubika, to su 2 broda po nekakvih 250 kubika od slike. Nekad je bio i brod od 300, pa bi bio brod i pol ili uglavnom dosta toga. Mi smo imali dobro suradnju, mi smo bili ipak nositelj svega koncesije, je bila Mudrica, ali smo imali te ljude koji su pod koncesiju takozvanu imali, koji su održavali to sve skupa i koliko su oni kvalitetni, onda je i taj dio plaže i taj njihov dio posla bio kvalitetni. Dakle, sve to ovisi o toj, što sam rekao, suradnji i o ljudima. A mogu reći da smo imali i od svih koji smo sudjelovali u toj plan, je prvi godina bio dosta te bolje želje da se to nešto napravi, da se istakne i da napravimo nešto od svega. Slažem se, plaža je nekad izgledala genijalno, a meni je nevjerojatno koji su rekviziti tad bili. Ne tvrdim da danas treba. Imali smo 2 skakaonice, nekoliko tobogana, bio je balvan, bio je splav, ne znam šta je, klackalica je bila u moru. Znači, to su bile stvari, dobro, vjerojatno su neke stvari već danas opasne. Tobogan je bio na Crnom moru, bio akvagan, bio je ispod hotela Beograd, toga se ne sjećam, znam po slikama, na glavnoj plaži, onaj veliki rizik postoji, hvala Bogu. I ubili su se neki, ali... Samo što je stičalo. Da. Pa, švice. Znao mi kažemo, što je. Ne znam, na vama mladim me sada da to pokušate riješiti, a vidim da... Vaša ne bi baš previše mladi. Ja odnosno sebe govorim. Mi jesmo veliki problem. Kolektivno. Ništa, ako nema, ima li još neko pitanje, komentar? Jer ako nema, onda predlažem da tribinu privedemo kraju. Zaključci će biti poslani gradu.
Snimka će biti objavljena na YouTube kanalu, tako da uvijek možete pogledati ako vas još nešto zanima. Primjećujem da su nam ove naše tribine na YouTube prilično gledane, tako da, eto, zahvaljujem na tome što ste došli i sad vidimo se na jesen.